Da smo u 2 godine članstva mogli više, mogli smo, barem što se tiče povlačenja fondova iz unijine blagajne, većeg angažmana u unijinoj politici, pogotovo u unutarnjoj. Osim premijera koji je redovito na sastancima šefova država ili vlada, njegovi ministri, čast izuzecima, vrlo su rijetki. Govori se za stolom o Schengenu, energetici ili još nekim resorima, hrvatski je predstavnik, veleposlanik. Međutim, u ostalim evropskim institucijama, pogotovo u Europskom parlamentu, sušta suprotnost. 11 zastupnika ne propuštaju rad plenarnih sjednica, odbora, radnih grupa, jedni su od najaktivnijih u predlaganju amandmana na rezolucije svojih sektora. Samo riječi hvale stižu i od njihovih kolega. Evo samo nekih od njih. Franc Bogović za Marijanu Petir, evropski pučanin. Suradnja sa kolegama iz Hrvatske je jednom riječi odlično. Sarađujemo na puno područja. Ja isto radim u Agriji kao Marijana Petir, koja je jedna od jako aktivnih poslanica. Matijas Grote, socijalist za Biljanu Borsan. Poznam dugo Biljanu, dok je bila promatrač. Mislim da je ona u našem odboru donijela puno. Radi temeljito i bori se za zdravlje evropskih građana, za bolju legislativu. Sergej Stanišev za Tonina Piculu. Kao prvo dopustite mi da naglasim da je Toninov dolazak veliki doprinos hrvatskim građanima. Izabran je 2 puta, vrlo jasan mandat, za suradnju je širokog spektra, za rad, za dobrobit dobrosusjedskih odnosa, poboljšanje evropske politike otoka, mora. Eduard Kukan za sve evropske pučane. Želim čestitati hrvatskim kolegama na članstvu u Evropskoj uniji. Želim istaknuti suradnju sa kolegama evropskih pučana. Oni su aktivni, prepoznatljivi, vrlo pripremljeni i veliki rodoljubi. A što se ostalih zastupnika u Europskom parlamentu tiče, pljušte samo riječi hvale i podrške. Da tako nastave i dalje.